Chombo duhuriye ni muri Amerika, muri leta ya Texas. Amerika wayibonye gute? Amerika ni igihugu ciza ca banyiraco si cyacu ariko banyiraco baragitunganyije kimeze neza. Unteye amatsiko yo kukubaza ese ni ibihe bintu wabonye bitangaje muri Amerika? Umaze ameze ngahe niba ntibeshye? Maze amezi 2 yonyine. Yes, mu byukuri mu mezi 2 wenda harantu hagiye ugera ukabona ibintu utarusanzwe ubona. Ni ibihe ibintu bitanu byibuza cyangwa se bitatu byagutangaje muri Amerika? Ikintu cya mbere cyantangaje muri Amerika kubona abakobwa babiri bashoreranye, umwe akaba ari umugabo wundi, akaba yambaye nyine nk'abagabo naho undi nawe ngo yambaye nk'abagore, umwe ni umugore wundi nyine kandi bazubashe, umwe yisize ku minwa nyine yise umugore, undi yabaye umugabo barashoreranye. Izo zarantangaje. Nongera gutangazwa nanone n'abahungu babiri, umwe yise umugore wa mugenzi we, nanone nyine nawe yifashe nk'umukobwa yisize gutya yigize agakobwa, undi nawe nyine ramushoreye ngo ni madamu we, baragenda basomana mu nzira. Byarantangaje cyane. Nire jambo wagenera abacika cumu bo muri Gatumba massacre, iriya massacre yabaye mu Gatumba, nire jambo wabagenera ryihumure muri iki cyumweru cyo kwibuka babo? Muri iki cyumweru cyo kwibuka abacu bazize uko baremwe, ijambo rya mbere ni ukubihanganisha no kubabwira ngo byarabaye no kuzakira, kandi tukiga kubana nabyo, tukareka guheranwa n'agahinda. Nubwo ababikoze bidegemza kandi bitari ngombwa, bakagombye gufatwa bagahanwa bijanye n'ibyo bakoze, ariko bikaba bitaragegwaho, ntabwo tugomba gucika intege. Nukugumiza dusaba kuzageza igihe tuzumvigwa. Ribateri, uvuze ko ufite urugo, ese nimba ufite urugo ufite abagore bangahe, abana bangahe, watubwira? Mfite umugore umwe n'abana 4, ntago ndumpaga. Ko barakumva babalene turi kumwe hano. Wabose. Baramanga kasinga kungako bagashire hari. Ngamu. Reka bazimpeze gasamagiye kuzimba ndazikohereza mu kanya. Simbiza ariko icyo numvishe kuko abana b'abakobwa bazana abasore mu mazu baturanye n'umwe n'abavyeyi, bakabona yinjiranye n'umusore bagatambuka bakaja mu cyumba. Ivyo zo bimaze nko kubimenyerewe, n'abahungu nabo barabikora ivyo ngivyo, ariko ivy'ubutinganyi simbizi nimba hari ababikora ntabo ndamenya, wenda nzaza kubimenya nyuma kandi menya nzanabivuga njewe simbaye mfisha. Nize mbogamizi ujye ubona muri Amerika mu mezi bake uhamaze? Amezi make mpamaze, imbogamizi nabonye nuko bafata umwana wese nkaho ari muto, umwana wese uri munsi ya 17 bamufata nk'uruhinja. Nukuvuga ngo gukora ngo ntusize abana ngo ni batoya, abasore bafite imyaka 15 ngo babona abana ngo bagomba kubana n'umubyeyi. Mu gihe twebwe muri Afrika ucahangaho madama agacaha mukaja gushakisha, abana nabo bakaja ku ishuri bataha bagakingura inzu bakarya bakicara bakarinda abavyeyi bakaza. Habe nubwo bafite 10 gusa baba barahagije, ariko hano igisore cy'imyaka 16 ngo ico ngicyo ngo uzoza ukijana ku ishuri ugishitse usubije kugifata ukigarure. Aho ni muri Amerika. Ndumva ko bitandukanye rero ni wacu. Naho iwacu yanza tuzabipanga. Oya nibyo kandi koko abantu bafite inyinya bakunze gusetsa. Jewe ni ibihanga ntabwo ari inyinya. Ngo niki? Ni mapengu. Hariya mapengu niki mu Kinyamurenge? Mapengu ni ibihanga. Oya sinzi kari ibihanga. Twereke neza. Reba kamera. Wabonye yewe cameraman. Iyi ntabwo ari inyinya. Zoominga. Je ko ndabona kari inyinya wa. Hariho inyinya, hariho wa mwanya, hariho mapengu, zose
ibyo ni ibihanga ababireba niba bazaza kutubwira bazatera komanteri. Okay, mutubwire nimba Combo afite ibihanga cyangwa se ari inyinya. Gusa twe twavuze ko ari inyinya, ubwo komanteri muzatubwire uko mwabonye. Uri umunyamurenge w'umututsi cyangwa se uri umunyamurenge wo muri Kongo? Abanyamurenge ni abatutsi. Abavuga ko atari abatutsi bafite icyo bashingira. Njewe nzi ko ari abatutsi, kandi abatutsi baranditse mu moko, ari amoko atuye muri Kongo. Peuple tutsi irimo barimo. Usomye na biriya bitabo byose by'abakoloni bakolonije Kongo, harimo ubwoko bw'abatutsi, harimo ndetse na culture yabo, ibyo bakundaga gukoresha. Ubutari bwo mu Rwanda, abatutsi bo muri Kongo. Urakoze, turagushimiye ko waduhaye umwanya wawe, kandi Imana iguha umugisha. Karibu cyane muri Amerika. Imana izakutuze, izaguha umugisha, uzayiboneremo ibyo wifuza byose biva muri Kristo Yesu. Sawa, turagushimiye nawe Sam kutwiyegereza hano iwawe, kandi niwe tuje dusanga uzatumenyereze. Sawa. Murakoze cyane. Mfite umushinga w'impunzi rwose, umenyereza abantu ndetse n'abimukira abayimigra. Ni karibu cyane, mujye muza hano mwige indimi Icyongereza, ntaco muzaturana vrema. Sam ngo afite umushinga w'impunzi hano Amariro. Turabiyegereje mwese impunzi Texas, turabiyegereje impunzi, muze Sam atumenyereza, twigisha Icyongereza, twigishe ibibazo byose bireba impunzi, kwiga imodoka n'ibindi n'ubwene gihugu, abifashamwe abantu rwose. Ndabiyegereje, muze mudusange hano Texas Amariro. Urakoze cyane Justin, Imana iguhe umugisha. Thank you. Tubahaye ikaze kuri Sam TV1. Jewe uri kuri mikoro nta wundi ni Dr. Sam K. Turi kumwe n'umutumirwa wacu, reka atangire yibwira abadukurikiye. Jewe nitwa Sebikawu Justin, cyangwa se amazina y'akazi ni Combo. Yes, Sebikawu Justin, izina rya Combo ryavuye he? Izina rya Combo ni rya sogokuru. Filime maze imyaka 2 naratangiye muri Kenya, ariko ntabwo nakomeje. Kubera ko utakomeje, kandi mu maso yawe usa nk'umuntu wosetsa abantu benshi. Byasabaga ubushobozi, kandi ntabwo nari kureka kwita ku rugo ngo ngiye mu by'amafilime. Urumva nabigiyemo nyine mfite izindi nshingano zituma ntabiha imbaraga nyinshi. Birumvikana. Teri, uvuze ko ufite urugo. Ese nimba ufite urugo, ufite abagore bangahe, abana bangahe, watubwira? Mfite umugore umwe n'abana 4, ntago ndumpagane. Okay. Ufite umugore umwe n'abana 4. Imfura yawe ifite nk'imyaka ingahe? Kuko abana 4 no kuntu ugaragara mu by'ukuri urabona ko nyine ukiri muto. Watubwira? Imyaka nyibitseho, mfite umwana w'imyaka 14, umuhungu wanje mukuru afite imyaka 14. Oya, urakujije kabisa, urakujije. Yes, Combo, aha duhuriye ni muri Amerika, muri leta ya Texas. Amerika wayibonye gute? Amerika ni igihugu ciza ca banyiraco, si cyacu, ariko banyiraco baragitunganyije kimeze neza. Unteye amatsiko yo kukubaza, ese ni ibihe bintu wabonye bitangaje muri Amerika? Umaze amezi angahe niba ntibeshye? Maze amezi 2 yonyine. Yes, mu by'ukuri mu mezi 2 wenda harantu hagiye ugera ukabona ibintu utarusanzwe ubona. Ni ibihe ibintu 5 byibuza cyangwa se 3 byagutangaje muri Amerika? Ikintu cya mbere cyantangaje muri Amerika, kubona abakobwa 2 bashoreranye, umwe akaba ari umugabo wundi, akaba yambaye nyine nk'abagabo, naho undi nawe ngo yambaye nk'abagore. Umwe ni umugore wundi nyine kandi bazubashe. Umwe yisize ku minwa nyine yise umugore, undi yabaye umugabo, barashoreranye. Izo zarantangaje. Nongera gutangazwa nanone n'abahungu 2, umwe yise umugore wa mugenzi we, nanone nyine nawe yifashe nk'umukobwa, yisize gutya yigize agakobwa. Undi nawe nyine ramushoreye ngo ni madamu we, baragenda basomana mu nzira. Byarantangaje cyane. Izo ni ibintu 2 byantangaje. Icya gatatu cyantangaje, natangajwe n'abagabo, umugabo n'umugore bashakana, bakubaka, ariko badafite umushinga wo kubyara abana. Abantu 2 b'abantu nyine, abantu buntu bakabyara imbwa.
bakabyara imbwa, ni ukuvuga ngo umwana wabo bafite mu nzu ni imbwa. Abantu babiri bafite ubushobozi bwo kubyara abantu nyine, kubera ko nabo ari abantu, ariko bakabwagura imbwa. Narabibonye hano muri Amerika, urugo rw'abantu rurimo ibibwana nibyo bana. Noneho ni ukuvuga ngo nimba n'abana b'Abanyamurenge bazabikora simbizi, ntabyo nubishije ko bakoze, ariko ni ukuvuga ngo nimba bazabikora kuko nyine bari mu kwigana imico y'abazungu, ejo bundi tuzaba dufite abuzukuru b'imbwa kandi turi abantu. Nacyo cyarantangaje. Yego. Urakoze Combo. Ibyo bintu uvuze hari ubwo byaba byarageze mu bwoko bw'Abanyamurenge by'ubutinganyi, aho umuhungu akunda umuhungu mugenzi we, cyabuza se umukobwa agakunda umukobwa mugenzi we, bakita nk'ari couple, kandi mu muco wacu tuzi ko couple ari umuhungu n'umukobwa. Mu Banyamurenge byaba byarahageze ibyo bintu? Mu Banyamurenge tushobora kubaza wenda uyu munyamakuru wacu niwe ugize igihino, yabitubwira nimba ari zo yabonye. Ntazo ndumva nimba ari bihari bakabihisha simbizi, ariko icyo numvishe kuko abana b'abakobwa bazana abasore mu mazu baturanyemo n'ababyeyi, bakabona yinjiranye n'umusore bagatambuka bakaja mu cyumba. Ibyo zo bimaze nko bimenyerewe, n'abahungu nabo barabikora ibyo ngibyo, ariko iby'ubutinganyi simbizi nimba hari ababikora, ntabo ndamenya, wenda nzaza kubimenya nyuma, kandi mbimenye nzanabivuga njyewe simpamfisha. Oya, uko nukuri ni ukuvuga ko hari umwana w'Umunyamurenge wabonye yinjiza umusheri we mu cyumba, ababyeyi bari muri saro, akaba yamutambukana muri saro, cyangwa se umuhungu agatwara umukobwa mu cyumba, kandi ababyeyi bari muri iyo nzu agiye kumutambukanyamo nyine, cyangwa se bagiye gucamo. Njyewe ntabyo nabonye, ariko narabibwiwe, kandi naribwiwe n'abo byabayeho, kuko ibyo ngibyo bishoboka nyine biri mu kuba, kandi bimaze kuba umuco, kandi uwo ntabwo ari umuco w'iwacu, ni umuco batoraguriye aha ngaha. Rero nimba bakoze ibyo ngibyo, ababyeyi bakaba babimenyereye, bakaba ntacyo bashobora gukora ku bana, twitegure neza, kuko n'ibyo bindi z'ubutinganyi nazo bizaza kandi bizabageraho. Ese wumva ko wari umuco mwiza cyangwa se ni umuco mubi, aho abana bakundana baza bakaja mu byumba mu nzu z'ababyeyi babo? Ntabwo ari umuco w'iwacu rwose, ndatekereza kuko ari umuco nyine batoraguriye aha ngaha. Ubwo rero tusaba ababyeyi kuko bashobora kubigwanyiriza kure, kubera yuko nibabyemera bikaba umuco, n'ejo bundi n'ibyo z'ubutinganyi n'ubundi biraza, kandi bazabyemera, kubera ko n'ibi ngibi n'ubundi babyemeye batabishaka, ahubwo ni umuco nyine bafashe w'aha ngaha, kandi uburenganzira bw'abana buri hejuru cyane, ku buryo umwana ntacyo ashobora kubwira ababyeyi. Ugeze uti uburenganzira bw'abana buri hejuru, kandi kuko nibyo. Ese mu gihe umwana avuze ngo mama, ubu ni uburenganzira bwanjye, uraramuka umbujije, wanze ko nzana umukunzi wanjye, ndaguhamagara polisi, urumva aho ngaho umubyeyi yabyitwaramo ute? Mu gihe atewe ubwoba n'umwana we yibyariye ngo numbuza gukora iki kintu, ndaguhamagara polisi izi gufate. Icyo gihe rero ubuyobozi bw'igihugu buri hejuru kurusha ubwo mu rugo. Sinumva kuko ushobora gukoresha imbaraga aho ngaho, wakoresha ikiganiro mu nzu, ukabahera ari batoya, ukabaganiriza, ukabatoza umuco w'iwacu, bakawufata bakiri bato, kandi unaniranye sinakubwira ngo waje kwiteza polisi azango zigufunge ngo n'umwana. Aho ngaho ndatekereza kuko nyine tuba tunaniwe, ariko ndatekereza kuko icyiza ari ukuganiriza abana. Tureke guhera mu makampani dushaka amafaranga, weekend ahantu henshi ntibakora. Icyo gihe ushobora kwicaza abana ukabaganiriza, ukababwira amateka y'iwacu, ukababwira umuco w'iwacu, ukabatoza umuco no kuwukunda no kuwukurikiza. Aha ngaha hari Abasomali, aha ngaha hari Abarabu, ndabona bakicambara nk'uko bambaraga bari iwabo, kandi abana babo barabumviye. Sinumva rero twe gukunda abacu ari batunanira, kandi abandi bo babashoboye. Sinzi rero niba twokwegera abo ngabo tukababaza bo ko bazabigenza, simbizi. Gusa nza mbona bo bakicambara uko bambaraga iwabo. Urakoze cyane. Tugeze ku kintu cya kane cyagutangaje muri Amerika. Ibyo ngibyo nizo maze kubona, ibindi tuzabona nazo tuzagenda tubibabwira, ariko n'ibyo nsibikeya
yego. Nibyo si bikeya mu magambo ya Combo, kandi urakoze kuba ukomeje kutubwira ibitekerezo byawe ndetse n'ibintu byagiye bigutangaza hano muri Amerika, dore ko umaze amezi 2. Ese Combo, iyi Amerika izwi nk'aho ari igihugu ca opportunity, bayita mu cyongereza land of opportunities. Niyihe ntego yawe ufite mu myaka iri imbere uzakurikiza, ubwo ni goals, intego z'imyaka 5 cyangwa se z'umwaka umwe wifuza kuzageraho muri Amerika mu gihe wayigezemo? Amerika mfite gukorera amafaranga, ariko nanone no kwiga ururimi. Urumva igihe kizagera twongere dutaha iwacu, kandi si byiza kuko wataha utazi imvugo, kandi icyo gihe ndatekereza kuko tuzaba dufite n'imishinga n'ibintu byinshi tugiye gukora iwacu. Icyo gihe bizaba bisaba cyane ururimi. Nzakora nshaka amafaranga, ariko nziga n'ururimi rwa hano. Ni gute uzabasha kwiga ururimi, kandi tuzi ko muri Amerika abantu benshi cyane bakunze gushira akazi imbere? Ese uwo mwanya uzawukura he wowe, dore ko tuzi abantu benshi cyane bagiye bananirwa kujya ku mashuri kubera akazi, kubera sheke zabaryoheye, kubera ya addiction yo gukunda amafaranga buri gihe, sheke nshaka sheke? We ni gute uzabibalansinga ibyo bintu? Ni gute uzabibangatanya, niba nakoresheje ijambo kubibangikanya? Ndatekereza kuko ikintu cyose umuntu yashize muri we nk'intego ushobora kukigeraho, nubwo byagusaba imbaraga nyinshi. Hari abakora muri kampani 2 na 3, hari abakora utuzi 2, hari abakora utuzi 3. None njewe nkoze kamwe nkaniga n'ururimi, kubera iki bitakunda? Byakunda kubera ko icambere ni ubushake, icya kabiri rero kukaba gukora cakindi ubushake bwawe bugutumye. Ndumva rero gufatikanya akazi kamwe n'ishuri byakunda. Ni izihe mbogamizi cyangwa se ni izihe consequence, ni izihe ngaruka wabona mu kutiga icyongereza mu minsi yawe ya mbere yo muri Amerika? Ni izihe ngaruka z'imyaka 5 cyangwa se 10 cyangwa se ziri imbere mu gihe runaka, mu gihe utize icyongereza muri Amerika kandi ari igihugu bavugamo icyongereza buri munsi? Consequence mbona aho ngaho mu kutamenya ururimi neza, nuko abazi ururimi hari utuzi bakora, abatazi ururimi badashobora gukora, kandi abatazi ururimi bakora utuzi tuvunye, mu gihe abazi ururimi bakora utuzi tworoshe. Urakoze cyane Combo. Dukomeje kuri kariyeri yawe ya comedy, reka duse nk'abasubiye inyuma. Kariyeri yawe ya comedy, uri mu gihugu gifite ibikoresho, gifite amafaranga, ndetse gifite n'abantu bavuga ururimi rwawe ye. Ni gute uzagura comedy yawe? Ni gute uzayiteza imbere? Watubwira mu ncamake. Kariyeri yanje ya comedy ndateganya kuyiteza imbere, ariko ndacyari umushitsi ntabonzi dushobora gufatikanya, kandi nakazi kadashobora gukora umuntu umwe. Ariko mbonye abo dukorana duhujije kariyeri, twafatikanya rwose tugakomeza. Yego. Urakoze cyane, kandi tukwifuriza amahirwe masa, uzakomeze iyo kariyeri yawe. Abantu benshi cyane muri Amerika bafite stress ziva mu kazi, ziva mu buzima bwa hano bwihuta cyane. There is a fast life, hari ubuzima buri very fast, bumuvinga cyane. Rero abantu iyo bavuye muri ubwo buzima baba bashaka ibintu bibasetsa, bibaruhura mu mutwe, kandi tuzi ko comedy ni bimwe biruhura umutwe. Rero courage cyane. Turi mu cyumweru cyo kwibuka inzirakarengane zo mu Gatumba zishwe, twabyita urubozo cyangwa se urw'agashinyaguro, aho hari mu Burundi mu mwaka wa 2004. Nire jambo wagenera abacikacumu bo muri Gatumba massacre, iriya massacre yabaye mu Gatumba, nirihe jambo wabagenera ryihumure muri iki cyumweru? Muri iki cyumweru cyo kwibuka abacu bazize uko baremwe, ijambo rya mbere ni ukwihanganisha no kubabwira ngo byarabaye no kuzakira, kandi tukiga kubana nabyo, tukareka guheranwa n'agahinda. Nubwo ababikoze bidegemza kandi
bitari ngombwa bakagombye gufatwa bagahanwa bijanye n'ibyo bakoze, ariko bikaba bitaragegwaho, ntabwo tugomba gucika intege, ni ukugumiza dusaba kuzageza igihe tuzumvigwa. Ndatekereza kuko ababikoze n'ubu baridegembya, abandi bariyamamaza ku perezida, abandi ni abakozi bo muri leta, ntacyo bibabwiye, n'ubundi barabyirata iminsi yose ko babikoze kandi ntacyo amahanga yabikozeho. Turaguma gukomanga ku miryango hose aho bazatwumva bakadutabara bakadufasha, bariya abantu bakaba bacirwa, bakaba bashikirizwa inkiko, kubera ko ibyo bakoze ntabwo bakagombye kuba bidegembya kuri uno munsi, ariko kuba bitaragegwaho n'ubundi abakadufashije kubigeraho niba ariya n'ubundi babigizemo uruhare. Leta ya Kongo niyo yakagombye gufata iya mbere ikaja kwaka urukiko, ariko nimba ari wabubaraye hejuru, urumva kugira ngo umuntu simple uri hasi azamure ikirego kitazamuwe na leta ya wa muntu wagiriwe ya mabi, biragoye no kuguma nyine guhozaho kuzageza igihe wenda bizumvikana, ariko abakabigizemo uruhare ni leta yacu ya Kongo, kandi nibo bagize uruhare mu kutwica. Rero ni uguhozaho kuzageza batwumvishije. Urakoze cyane. Turi kwibuka Abanyagatumba ku nshuro ya 20, kuvuga ko imyaka 20 irashize nta kintu kirakorwa, nta butabera buratangwa, habayeho icyo bita impunity, icyo bita nyine sinzi ko nabita mu kirimi cyacu, ariko ni injustice y'imyaka 20, kandi tuzi ko uvuze ko Kongo ariyo yari kubigiramo uruhare, iri kumwe na leta y'u Burundi gushakisha abo bantu bishe abanyamurenge bashingiye gusa kuba ari bo. Ese niye mpinduka mu myaka iri imbere abo bantu b'inzirakarengane abasizwe, n'ube butabera bazahabwa? Tuzi ko Kongo kano kanya iri gukorana n'u Burundi, hari ukuntu basangira ibisirikare, iriya mitwe iri muri Kongo n'abarundi bayifitemo uruhare. Kuki wumva ko Kongo izafasha cyangwa se izashinja Burundi kuzana abantu bakoze iriya jenoside? Byashoboka gute? Ntabwo mvuze ko Kongo izabikora, ahubwo navuze ko yakagombye kuba ariyo ibikora, ariko kubera ikitabikora, igituma rero itabikora nuko ibifitemo uruhare. Bari abantu bishwe n'abakongomani bagenzi babo, bicwa n'abarundi, urumva habayeho complicité y'ubwo bwicanyi bwabaye. Rero nta uzuja kwishinja icyo yakoze. Kongo niyo yabikoze bafatanyije n'u Burundi, none kuri none Kongo niyo yakagombye kurega ikirego kivuga kuko abakongomani bishwe, ariko Kongo yabigizemo uruhare n'u Burundi bwabigizemo uruhare. Rero ntabwo badushakira ubutabera, kandi ari bo ubwo butabera bwaza bukurikira buhiga, kubera ko nibo babikoze. Urakoze cyane Chombo. Ese haba harimo inyungu za politike kugira ngo Kongo ifatikanye n'u Burundi kwica abanyamurenge, kandi tuzi ko abanyamurenge ari abakongomani? Ni gute igihugu cyica abana babo? Harimo inyungu za politike muri iriya myaka? Ni ukubera iki Kongo yafata abana bayo ikabahereza intare? Kongo urabizi neza kuko batadukunda, batatwifuriza ibyiza, kandi turi abakongomani bagenzi babo. Hari icuka cinjiye hariya cironda koko, nico rero bagenderaho, nico kiyoboye Kongo kuri none. Barabifashe babishira imbere, aho kureba inyungu z'umukongomani bakareba urwango, babiba urwango mu baturage basubiranamwo. Niyo mpamvu kugeza uno munsi tudashobora kubona ubutabera twifuza. Urakoze cyane. Dusoza, reka twongere tujye mu buzima bwa Amerika. Wavuze ko muri Amerika icongereza ari bimwe mu ngenzi mu kwadapta, mu integratinga, mu kwintegra, mu kwisanga mu buzima bwo muri Amerika. Ni izihe mbogamizi zindi ujya ubona zizagufata igihe cyangwa zizagutwara umwanya, bizaba ngombwa ko ujitahidi ili
uweze kuishi maisha mazuri kugira ngo uzabeho neza muri Amerika nyuma y'icyongereza nibe bintu bindi uzabasha gukora ubona ko ari ngombwa cyane? hano ni ugukorera amafaranga nicyo cya mbere. Cya kabiri amafaranga ya hano ntagira agaciro hano iwabo, agira agaciro iwacu muri Afurika. Ni ukuvuga ngo amafaranga nzakorera njyewe hano ntacyo nzayakoresha hano, nzazana investisa iwacu. Nicyo nza mbona gishobora gufasha umuntu kugira ngo atere imbere. Naho nivuga ngo ndinvesita ahangaha ngo nzabe umukire wo muri Amerika ntibikunda, nabo nasanze nabo ntibarabigeraho. Kubera ko uzateza imbere aho waturutse ubwo ni muri Afurika, kandi hano muri Amerika ariho ufite abana n'umuryango, ariho wakabanjije kwiteza imbere, kuki wowe wahisemo iyo nzira, cyangwa se kuki wumva ko ariyo nzira nziza yo gucamo? Nakubwiye kuko amafaranga ya hano muri Amerika afite agaciro gake hano iwabo, ariko yagera iwacu akaba ari hejuru. Niyo mpamvu jewe ndavuga ngo nshobora kwinvestisa iwacu kurusha hano. Hano wenda mbonye inzu yo kubamwo bihagije, ibindi byose nshobora kubikorera iwacu gusa. Urakoze cyane. Impamvu nari nkubajije ese wabanza guteza imbere ahantu utari kuruta aho uri, nuko na hano haba hari inshingano kandi no hari umuryango wawe, ariko uvuga ijambo ry'inzu. Mu by'ukuri ubonye inzu muri Amerika yawe ni fondasiyo nziza yo kugira ngo witeze imbere cyane aho waturutse, kuko uba ujya gutera uburezi arabwibanza. Ni izihe mbogamizi ubona ku bantu bafite abana bato b'ababyeyi kandi bafite gushaka akazi, bashaka imirimo, ariko nanone bafite umuryango wo kurera, bafite abana bo gukuza? Ni izihe mbogamizi ujya ubona muri Amerika mu mezi make uhamaze? Amezi make mpamaze, imbogamizi nabonye nuko bafata umwana wese nk'aho ari muto. Umwana wese uri munsi ya 17 bamufata nk'uruhinja. Ni ukuvuga ngo gukora ngo ntusize abana ngo ni batoya. Abasore bafite imyaka 15 ngo babona abana ngo bagomba kubana n'umubyeyi, mu gihe twebwe muri Afurika uca ahangaha madama agacaha mukaja gushakisha abana, nabo bakaja ku ishuri, bataha bagakingura inzu, bakarya, bakicara, bakarinda ababyeyi bakaza. Habe nubwo bafite 10 gusa baba barahagije. Ariko hano igisore cy'imyaka 16 ngo icyo ngicyo ngo uzoze ukijana ku ishuri, ugishitse usubije kugifata ukigarure. Aha ni muri Amerika. Ndumva ko bitandukanye rero n'iwacu. Naho iwacu gaho ntabwo ari uko. Umwana nyine afite ubwenge ntabakira umwana bari umuntu mukuru naho hano batetesha abana no kuko babaye nyine bipfu, nuko batetesha bikaroba bikarenga. Umusore mukuru n'inkumi y'imyaka 15 bari abashaka iwacu, hano ngo n'umwana wo kujana ku ishuri ugasukaja kumutora. Ico kiratangaje cyane, bitandukanye n'iby'iwacu rwose. Chombo, nibyo kuko uri umukomediye, umeze nk'umuntu usetsa cyane. Wadusetsa, watubwira wenda nk'inkuru zimwe zisekeje zo mu bwoko bwacu z'abanyamurenge, dore ko twe tukiri n'abato. Tubwire ibintu bisekeje cyane byo mu bwoko bw'abanyamurenge, byaba ari 2 cyangwa se 3. Komedi burya nayo irategurwa, uzitekereza icyo uri buvuge kugira ngo abantu basusuruke nyine. Tuzabipanga. Oya, nibyo kandi koko abantu bafite inyinya bakunze gusetsa. Jewe ni ibihanga, ntabwo ari inyinya. Urumva batari wadusekeje. Ngo ni iki? Ni mapengu. Hariya mapengu ni iki mu kinyamurenge? Mapengu ni ibihanga. Oya, sinzi ko ari ibihanga. Twereke neza. Reba kamera. Wabonye yewe cameraman. Iyi ntabwo ari inyinya. Zoominga. Je ko ndabona ko ari inyinya wa. Hariho inyinya, hariho wa mwanya, hariho mapengu, zose. Ibyo ni ibihanga. Ibyo ni ibihanga. Ababireba niba bazaza kutugira. Bazatera komanteri. Okay, mutubwire nimba Chombo afite ibihanga cyangwa se ari inyinya. Gusa twe twavuze ko ari inyinya, ubwo komanteri muzatubwire uko mwabonye. Chombo, dusoza watubwira genera ubutumwa
abanyamurenge bose aho bari ku isi, muri Australia, muri Amerika, muri Afurika ndetse n'iwacu muri Congo, message wabagenera ni iyihe muri uyu mwanya ikuri ku mutima? Message nagenera umunyamurenge wese ahari ni imwe gusa: duture aho dutuye, aho ariho hose twagiye guhaha, ariko amahanga aho ntaturwa, dukore twibuka kuko dufite iwacu kandi hadutegereje. Ari amazu muri kubaka hakurya ahangaha handi muyajane muri Kongo rwose arakenewe. Imisozi irahari itarubakwa kandi yacu, aho badashobora kubaza ngo ese urinde, ni iwanyu, wubaka iwanyu, uteze imbere iwanyu. Ikindi kandi umusanzu wo gutabara iwacu ugomba kuwutanga rwose hatarimo kwingingwa, hatarimo agahato, ubikunze buri kwezi ukazutanga. Umuntu wese ukora mu rugo, nimba mukora muri 6 mwese muzamutanga umusanzu, ni byiza cyane, kubera yuko iki gihugu twatuzamwo kugira ngo kigere aha ni ba nyiraco bakigejeje ahangaha bageze. Rero natwe hari haradutegereje kandi umukoro ni wacu. Yego. Turashoje. Ese Kongo iramutse ibonye amahoro wasubirayo? Narara nsubiyeyo. Kubera iki kandi uri muri Amerika, igihugu wamaze imyaka myinshi cyane ushaka kugeramo? Amerika naje nihungiyemo, rero intambara ishize nugutaha. Uri umukongomani cyangwa se uri umunyarwanda? Umukongomani 100%. Abavuga ko abanyamurenge ari abatutsi, cyangwa se abandi bakavuga ngo abanyamurenge ni abanyamurenge Congolais, uri umunyamurenge w'umututsi cyangwa se uri umunyamurenge wo muri Kongo? Abanyamurenge ni abatutsi. Abavuga ko atari abatutsi bafite icyo bashingira. Njewe nzi ko ari abatutsi, kandi abatutsi baranditse mu moko, ari amoko atuye muri Kongo. Peuple tutsi irimo, barimo. Usomye na biriya bitabo byose by'abakoloni bakolonije Kongo, harimo ubwoko bw'abatutsi, harimo ndetse na culture yabo, ibyo bakundaga gukoresha. Ubutari bwo mu Rwanda, abatutsi bo muri Kongo. Ya. None ko Kongo yica abatutsi mu burasirazuba bwa Kongo, yaba iri kwica abantu babo cyangwa se iri kwica abandi batutsi bo mu kindi gihugu? Kirica abatutsi b'abakongomani. Hari abanyamurenge batuye muri Sud Kivu, hakaba n'abatuye Nord Kivu. Bose ni abatutsi kandi bose ni abakongomani. Urakoze cyane Combo, urakoze, turagushimiye ko waduhaye umwanya wawe, kandi Imana iguhe umugisha. Karibu cyane muri Amerika, Imana izakutuze, izaguha umugisha, uzayiboneremo ibyo wifuza byose biva muri Kristo Yesu. Sawa, turagushimiye nawe Sam kutwiyegereza hano iwawe, kandi niwe tuje dusanga uzatumenyereze. Sawa. Urakoze cyane. Mfite umushinga w'impunzi rwose, umenyereza abantu ndetse n'abimukira abayimigra. Ni karibu cyane, mujye muza hano mwige indimi Icyongereza, ntaco muzaturana vrema. Sam ngo afite umushinga w'impunzi hano Amariro. Turabiyegereje mwese impunzi. Amariro Texas turabiyegereje impunzi, muze Sam atumenyereza, twigisha Icyongereza, twigishe ibibazo byose bireba impunzi, kwiga imodoka n'ibindi n'ubwene gihugu, abifashamwe abantu rwose. Ndabiyegereje, muze mudusange hano Texas Amariro. Urakoze cyane Justin, Imana iguhe umugisha. Thank you.